Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Exodo, Kapitulo 22, versikulo 20. Diyo iroroman ti oras siya sino man abalo, wano ulila. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Camila, umayak man umutang iti bagasyaw. Mano asalop, nanang? Ay ikanak man iti talo asalo. Sige, nanang, mabit laang. Apay, awan pa'y ni Mario nga anak ko? Awan pa'y, nanang. Ngam amangan no paawid day jayan. Ay, awan nga min si daon may. Amangan no adda awit na ama si dain ton sumangpay. Ha? Ay, amok saan mo akayat timang padigo kada kami, iti isang pati anak ko ama sida? Awan ka di pa'y trabaho ni Manong Leo, nanang. Anya ko matibibiyang mo ngay, no awan trabaho na. Uwan, nanang, taisuda mo't ti kabalayo. Ngam dito'y kayon nga umay mangala kadagiti amin akasapulan nyo. Di ka agimot-imot akas ta. Tati anak ko ti agtrab-trabaho. Kan, dagak pa'y lang to'y nagpatakdaran nyo iti balayaw. Sa anak mo't nga agimimot, nanang. Ngam kuma, dagdagan nyo mo't ni Manong Leo nga agtrabaho, Iti kasta, saan laang ati asawak ti pangnamnamaan da? Ay, anya nga ti maaramidan na. No aging gaita, kat saan na makastrak iti trabaho. Sige, nanang. Umay kayon to ikan iti sidaan nyo no adda isang pati asawak. Anya ti ginatang mo asidaan tayo, Mario? Gimatak iti tinunong nga ikan, Camila. Mabisinak nga minen. Sana ka nagmerienda idi alas 3. Ala, agidasar kan tamangan tayon. Unggayam. Imay itay ni nanang. Bimulod iti talo sa lupabagas. Kan kuna nang awan sidaan da. Namnamaan na no sumangpot ka. Kat mapanak agpadigo iti sidaan da. Ni Manong Leo ngay. Anya tir aramidan na. Apay asaan nga giremedyo iti sidaan da. Aging gaita, awan pa'y trabaho na. Anya nga roti padigom, kat may salang matapiraso day taginatang ko abangos. Imbagam lang ko makininanang nga orayan na ti isasangpet ko, tamakipangan langan dito'y. Patyamot akayat na. Amok ani Manong Leo ti pampanunutan na. Iso nga umay dumawat iti masida, ta ipasida na iti kaikayat na nga anak na. Ala, kasaritak to ni nanang. Ala, kagidasarin tamangan tayon. Pasensya kayo ni Dirabi inanang, para kada kami lang tiginatang ko amasida. Anyang aminter aramidan ni Manong Leo aya. Da kayo mat ngaminan timang pakpakan kadakwada nga agasawa. Imbis ko mga agpailang kada kayo ti pensyon nyo. Teko namkit day. Bilin siguro ti asawam asaan da kami nga ikan iti sidaan may. Anya ko maaga po abilinan nakngay. Kano adda, umay na kayo kumamot padiguan. Ngam awan nga road. Ay, imot kit di adya asawam. Saan na kayo kuman na pinautangan iti talo sa lop abagas ano imot? Nupod naw asaan nga imot. Di imbaga na kuma asaan kun abayadan jay bagas. Ha? Talaga nga imbaga na payken ka nga utang ko. No kumaagpailaan kada kayo, saan min nga ipautang. Angam saan mat? Taagpaay kada kayo kada Manong Leo kanti asawa na. Nanang, kasano tapayitan? Apay anitatang pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Kasta talaga ti disgrasya anak ko. Saan tayo nga igam ti biyag tayo? Awan maaramidan na, no di ti mga huwatan iti kaawanan ni tatang mo. Anya gamit tinapasamak aya, Camila. Nadisgrasya iti trabaho da nanang. Dead on arrival ka no idi ipanday iti hospital. Basol mo ti kasta na pasamak iti asawa. Anya, apay kumamata basol ko nanang. Kasta tinapasamak iti asawam. Gapaw, taimot ka. Anya.
Ala, agawaam ti aglaba dita sa Mara. Ado pa iti labaam a kurtina. Uwan, nanang. Kalpasan na, agluto kan taon. Anya ti ilutok, nanang. Agluto ka itiin na poy. Tamapanak pa'y agdiskarte, no anya ti masida tayo. Ay, din tumot makasapol iti trabaho ti asawam. Agungot-mot ngamin, no dagdagak nga agsapol iti trabaho, nanang. Ay, sapay awanan ni Mariaw, anam na makatulong kada tayo. Kaasimot ni Camila, nabalo adi na oras. Ay, basol na matlaang. Do saan ko mga imot? Saan siguro akas ti mapasamak ka ni Mariaw nga anak ko? Nanang, talaga siguro nga isutigasat ni Mario dayta. Kan saan mo't nga imot ni Camila? Ay, saan mo man nga isakit day jay a Camila? Ngala, agawaam kit din ti aglaba. Ay, kasanuitan ti biyag tayaw. Tawan mo't ni Mario apang namnamaan tayaw. Tangay awan mo't ni Mario. Ila ko yukit din ti lote kan balayda. Saan ka di ako kwayo mat tinagtakdran ti balayda? Ay, wen tadagak mo't day jay. Dagayo. Kan kwarta mo't ni Mario tinaaramat iti day jay a balay. Saan ka di? Awan. Awan mo't ni Mario. Di pa panawon yun da Camila kan ti anak na. Taila ko yo jay balay kan daga. Ha? Awan mo't ni Mario. Isung awan maaramidan da Camila no papanawon yu ida. Nagpuskol matiro panangay no di na kayat ti pumanaw. Naikamkamang laang. Bayat nga agpay so day taan na panunot mo Leo. Ha, pumanaw lakit din ni Camila no papanawag. Nakaumay kayo mat, nanang. Umay kayo ka di umutang iti bagas? Saan nga umay umutang ti gagarak, Camila? Anya ngay, nanang. Dagak tinagtakderan ti balayaw. Saan ka day? Uwan, nanang. Ken, kwartamet ni Mario tinagastos idi impatakderyo to'y balayaw. Uwan, nanang. No kasta nga rod, pumanaw kayon dito sular ko, taila ko kun to'y dagak, kastameten to'y balayaw. Anya? Awanen ni Mario apag daw-dawatak. Iso ato'y pundar na abalay ti ilakok. Taanak ko kat nga rod. Sika, kat naikamkamang kalaang. Ngam, nanang, kasano kamin iti anak ko? Sa dino ti pagnaudan mi. Ay, kat problema yun no sa dino ti pagnaudan niyo. Basta pumanaw kayon ditoy, taila ko kon to'y solar ko. Apay ngay, papanawin nata ni Lola, nanang. Katbalay tayo matday to'y. Sular ni nanang to'y nagpatakderan tayo iti balay, anak ko. Diyak kaya ti apa, iso apumanaw talatan. Sa dino ngay nga ro ti pagnaudan ta. Kapilitan nga agabang ta. Sapay awan pa'y trabaho yo, nanang. Sana bale, adamat basit urnong mi kinitatang mo. Kan adda jay intad ti kumpanya apag trab-trabahuan ni tatang mo. Gapo iti napasamakin ko na. Isupay lang ang ti usaran ta. Aging gaadyak makasapol iti trabaho. Sige ang arod, nanang. Ken, di asidag kumamat lang dito pagabangan ta. Tapno asidag aklat ta iti iskwelaan. Sige anak, bayam tagsapulak iti pagabangan ta iti asidag. Addan adagos ti bayer jay solar kantay balay nga impatakder ni Mario. Kat anya pa'y lang arot ti urayin nyo ngay, nanang. Mapanyon papanawon da Camila kan ti anak na. Sige, tama pa anak ijay balay da itamot laeng. Kat dagdagak idan apumanaw. Ay na, aggagatelan ti makamakaigam iti kwarta, nanang. Adda na sa pula kun amabalintang abangan, anak.
Ken adda pa'y isturday di abalay. Mabalinak nga aglako iti kumkumpurmi ijay. Aramidak atali papaday jay. Total narigatak amakastrak iti napintas at trabaho. Ta high school graduate taklaang. Nasayat mat nga no kasta, nanang. Iso asika, agadal ka nasaya at anak ko. Iti kasta, addan tumastra kam anapintas at trabaho. Wen, nanang. Camila! Umayak man! Dumanon kayo, nanang. Ay, addan bayar to'y sularkaw. Iso apumanaw kayo kuman, iti kabiitan, apanawan. Wan, nanang, di kay madanagan tapumanaw kamin. Ita lang nga matulungan kayong aglako. Gaputawan klase mi, nanang. Nagadumat gayam ti umay agatan. Wan, anak ko, agtinulong tang aglako. Wen, nanang. Sige, taasi kaswak dagi jay agpilpili iti ayan dagi tinatang. Sige, anak, siyak meten ti makaammo ka dagitoy aggatang iti ikan. Naibusan di entad yu akwartak, nanang. Ikandak mampay. Anya, nangusaram ngay iti kwarta. Saan yun nadamagan? Basta, ikandak kit din. Ay, naggastador kamatan. Mabiit a maibos dyan naglakwak iti daga, no gastador ka. Mangtad kayo kit din. An-anwan ti kwarta ngay, no saan agastusen. Saan yu matlaang maisurot kan patay ti kwarta, nanang? Ay, wen ngam inutan tayo kuma. Tano maibaws, di awan tumanan. Di aglako kayo manan iti solaryo. Di pa'y maibusan, dagiti sanikwak. Tay nako nanang. Saan yu matlaang maitugot kan patay, dagiti sanikwayo. Medyo dakkel matan ti urnong ko iti bangko. Dakdakkel man siguro no sa anak nga agab-abang. Agyaman ak, Diyos ko. Ta saan na kami abinaybayan iti anak ko. Oray kas di tinaramid ni nanang kada kami. Naisakad ko matlat ti panagbiag mi iti anak ko. Kat ita, adda pa yan urnong ko iti manu atawan a panaglaklako. Anyamat tan ti kastoy abiyag. Awan pa'y makukwarta. Agbiro ka ngamin iti trabaho, Ninanang, nabayagon nga agsaksakit. Uray pang pa-ospital ta kumakin ko na. Awan, gaputan na ilako yu amin asa ni kwayo. To'y langan nagtakdaran ti balay. Ti saan nyo ana ilako. Intun kwan, inlako kung daytoy abalay. Anya? Sa dino ba iti pagnaudan tayo no ilakom? Awan mat nga roden pangalaan tayo iti kwarta. Kasano nga rod ang maipa-ospital ta ni nanang. Imbag pa'y ni Camila. Agdinamag anaganar ti negosyo na. Isuman kit di mapan mo kasarita, amang gatang dito'y balay. Anya? Talaga nga ilakom? Urayin ta nga rod amatay ni nanang? Sa dino nga rod ti pagnaudan tayo no ilakom. Kat agabang tayo O sige, padasag amapan ka sa ni Camila. Samara, nakaumay ka mat. Anya ti masapul mo? Imayak, tada kayat ni Leo, apaibagakan ka. Anya dayta. Amangan ka no kayat mo agatangan ti balayda. Anya? Saan ka di aday jilaangan tinabat-bati asan ni kwa ni nanang? Wan, ngam kapilitan nga ilako ni Leo. Tawan pang pa-ospital na kaninanang. Nabayagan nga agsaksakit. Anya? Isu apa nga asim, tagatangam ko man jay balayda. Sa dino nga iti pagnaudan nyo no gatangak. Agabang kami kano. Sige, sumurutakan ka takasaok ni nanang. Nanang, at ibagak kada kayo. Anya dayta, anak
ko. Kaya't kayo nga ipadoktor. Iso nga ilako tayon da ito'y balay. Anya, Saan kayo nga agkad-kad? Ilako tayo ka ni Camila to'y balay. ay, kaya't nangat agatangan. Imbaon ko ni Samara ang makisarita kan kuana, nanang. Apay mo tinakasta tilangayo, nanang. Day talakudil yun tinangbalkot di tatulangyo. Daytoy siguro tinusak. Iti inaramid ko kan ka, Camila. Idinto tasika kat narangayan tinegosyo. Kaya't yu kanu nga ilako kanyak to'y balayo. Wan, tapno adda usarag apagpaagas ko. Sige, nanang. Gatangag ti balayo. Tapno adda usarin nyo nga agpaagas. Agyaman aklaunay, Camila. Talaga nga addaan ka, itinabalito ka na panagpuspuso. Kat mabalin nyo latamot ti agnaad dito eh. Ha, kasanoon daleyo. Apay ngamin adiyo dagdagan nga agsapol iti trabaho na, nanang. Nagdakkelan a tao. Ngamang namnamalatan kada kayo. Ay, aklunag abidot ko. Gaputa pinanoy-nuyak ti anak ko, Camila. Bayan nyo nga agabang da nga agasawa, nanang. Iti kasta, mapilitan nga trabaho. Da kayo laang timabalin a makipagnaed kanyak, nugatangak to'y balayo. Awan nasayaat nga ipaay ti kinaulpit. Gaputa ti Diyos, saan amat maturog? Iso ti tumulong kadagiti maululpitan. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.